E toi whaatalo whātu I lau whaafonga angale nei tū la o le aso a alamaya o nisi nei o tātou tāla whau mwhaina tū whaatasia lo Radio Samoa mo lau whaafonga anga. Wa whailoa mai nei le au nanga o le waa aitau po le Met Services a New Zealand e leo toi umi e muta le whea ngai o le antu nuu matulanga taunga le mua le tau a o le a moli mawina fōlinga lou wā e ala I le mamafa mai o timunga e mo wila mapapa o whaititili ma matangi malolosi whapea fo I le mamafa o le pauai o le kiona ina iaso I luma. Whamawina I reporti mai le New Zealand Herald o lo whaalia ai o le aso o le aso tofi lea o le awa ai le a fia o nisi o no whanga I South Island e pe o Westland o le a fia I wila mawhaititili a o Fiordland mo Stewart Island wa maua le whea ngai matimunga mamafa whailo po le se fuluanga I le 2.5 mm le te leo swa vai timu e pau I te tono le itu la. Ma le malo losi o matangi e o atu le iwa se fulu kilomita le itu la le sawasawa. Ta ua foi e ono moli mawina le pau o le timu I whaitu o Fiordland. O le aso to o nai o lo maua le whetai ia o le atu nuu mani matangi malo losi ma le malu lu tele mai saute sifo ma le ono pau ai o le kiona I no whanga maululunga whaapea atu maunga o South Island. Whaalia I reporti e leo iai ni a fianga I North Island se ivanga na ai au kilani le ana moli mawina le maalosi telo le pua oa I le tai awana le ila. Le ana whaalia tonu ai le tele o whainga malanga I lungo le ea, mga luenga I le malaiva lele. E peo na wha mawina I silia ma le whase fulu malanga wha loto I fale, na le wha atau nuina pe na tō loa foi, ono le saunga le mu I le wheawa I atu wai. Fautua ina foi ave taavale ina ia ave ma le whae te taavale I lungo le awala. Ua whailoa mai le official wa ai tau o le aamata o na toi wa ai atu langa le leo le tau I le aso sa o mua mua. Ua whamaunia mai nei le whaamawai ai o le sa avea ma minsta o le kapeneta le whainga malo le leipa I tau sanga taluai le lii o Stuart Nash ma I lona avea ai ma sui tau wā o le vaenga whaapufai le New Zealand First. Whamanino mai ua whaamawai lea sui tau wā o na ua tele ni whaitionga a o ni atu ngalunga le mamalu lau tele ia teia e tu sai ma sana tu singa sa whaia whaatstau lea I se tasi o sui whaipule le National le tamaitai o Katie Niman. I manato le toa tele o ni tu singa ua whailoa ai le whailonga tangata o Stuart Nash ia Katie o na o taimi ma masina na malolo ai lea whaipule I le mai atu SSA na ai o lea tina ma se tangata fau. O whamtalanga a Nash na ia whaitio I nai lea tamaitai, ma ia la lauai o Katie o se whaipule au pito I pai e lea I lona iloa. Ta luai le umi tele o ana malolonga po le maternity leave. O lea na whaawa wai lava o na tutongi I masina umaia na nofo ai le fale. Mo le sila fia reporti ma le New Zealand Herald na whaamawina ai e iwa masina na malolo ai le sui whaipule tamaitai. Ae I le toea e mai I le na o le vaiaso ai toi malolo fo I lea tamaitai mo le masina atoa. Na tui na mai e Stuart Nash sana wha ato e senga. Mai e tā uai e mawalunga tele lo na tilutilo I mātua whainga luenga. Ma e le I fuafuaina e ono li liu pe whaawinga ina e le lau tele ana whaamtalanga. Ma o lea ua ia manatu ai e sili o na solo muli mai lo na tau vā. Ono ua te lesa a fianga ua iai nei ana tau mawhainga. Na saunoa le palemi o New Zealand ia Christopher Luxon e le toi mawhai o na avea Nash ma minister pe a whai e toi filfiliala na whainga malo. A ua tā ua fo e le taitai o le itua ngai o le leipa ia Chris Hipkins e le talawhea ngai ma e whailonga tangata lava ia saunoanga. Na tali Kate Niman e na o le sefulu vai aso sa malolo ai mai ngā luenga a sa whaawau pea o na tautua lona I tu malo I le taimi atoa. Inisio tala ua whaaleo ngai na nei pe ua taofia e le a onga o le papatoe toe intermediate o fuafuanga na whaatatitia mo tō laua pinga po le school camp a whanau a onga o na ua le ngawhatia le to telo mātua le tau. Whamawina I reporti ma le leiteo whawamaloa New Zealand o le ua waaia le siitia o le tupe tu ina anta le tamaititi a onga mo le whamoe moe. Pe tu sa lea ma le lua se lau whase fulu tala New Zealand a ngai atu le silia ma le tolu se lau 5 se fulu mo le tamaititi to tasi. Whailo o nei si itanga e mafua mai le tau o le suao u ma le penisini o vaenga I whai malanga atu wai ma tau o nofuanga e no nofo ma api ai e whaapea foi to tongi o le au whainga luenga. Ta ua e na o le se lau ono se fulu whanau a onga ma le silia ma le fitu se lau 5 se fulu na mawhai o na restala ma ua le mawhai ai lava le a onga o na whaau au le Port Kalame.
Saunoa le pule a onga ia Pauline Cornwell o le toa tele o tamaiti e mai a inga le lava le tupe maua mo le tele o fofanga po le vaenga o taua o le low income families. Ma o taua fo le taitai o a onga i New Zealand ua toa tele lava a onga ua whaititia pe whaalea onga ina foi tu langa o le po kalame o tō laua pinga po camps ona o le tangata tele o le soifuanga. Mai tala muli ua una ia nei le palemi o Samoa la aulia le maliatoa le watea po la taivao Fosi Schmidt le official komisina maolunga i New Zealand nei ina ia whaonga ma le tatau ai maise o le pūlel ma le fuafua le lei o meto tino po aseta le malo o lo ia i to tono New Zealand nei. Ilana malanga mai au te roe le nei vai aso o lea na ia asia ai fo i le official komisina maolunga i Wellington nei ma whailo ai atoa le komisina maolunga ia awhamsanga whaamatala upu tō le foa ma le awhainga luenga le ofisa o lea na mawai le taimi e whaasoa ma tala no ina ngā luenga whaakone sula ma le pūlea ina le lei o aseta ma mea tō tino a le malo. Lea na saunoa ai le palemia e le ngata e te tau na whaonga nei mea tō tino mo au nanga i tangata Samoa. Ai ata tau foi, ona sila i tu e mawhai o na maua ai ni tupe maua mo le malo. E ala i le lisi i nā tono whanga ma ofisa, ma vaenga e mawhai o na inivesi i ai mo le alu i luma. Na ia wha mawhaina foi o le pūlea le lei o mea tō tino i atunu i whafo o le awhiso swani lea e una ia. Tūlanga le lei o le tamao ai ngō Samoa, ma e whamanu e nai foi tupulanga le lumanai. O nisi nao tātou reporti mō le nei tū lao lea so whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua.